radio. You are the radio that makes you happy. Inkezo. Ke bemangela abathandi bomculo kaMaskandi ngemuva kokuthola ukuthi insizwa uMenzi ineminyaka ewu21 ili 2000 nginibekele ngiphinde nginamkele kuyona ichannel yami ehamba phambili lami igama engumfeze uNtuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede emakuthi usemusha kuleli khasi engizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike okukhulu kunako konke bese uyashare besheke bemangele abathandi bomculo kaMaskandi ngemuva kokuthola ukuthi uMenzi uli 2000 ke lokhu kuvele ngemva kokuthi insizwa bekade ihlanganisa iminyaka ewu21 lapha ni celebrate ibirthday yakhe ke lapha nesinye isithombe esesupposta omunye umuntu lapha kula uFacebook emagroupini kaMaskandi lapha ngikade insizwa iphethe balloons elawa eneminyaka ke lapha nibambele u21 nokukhona kwenza ukuthi abantu babone ukuthi lensizwa ekade celebrate iminyaka ewu21 lapha insizwa abantu basile bamangela impela ngokubona lensizwa ibukeke ngathi sikhulile impela kodwa ke manje bebona iminyaka ibabona lapha nokuthi insizwa esencane kakhulu abanye baye badlulisa lapha nokuphawula kuso leso lesithombe kanjalo lapha nenkundleni yokuxhumana lapha ku Facebook laba omunye umngomezelo umlungisi mnisi uye washo lapha ukuthi akukholwakali amanga ke lawa omunye unjabulo yesa lapha ukuthi emncane lomfana just that ilolu hlobo linesikhumba esidala like omajota omunye usiza sicelo majola uthe mina ngina 16 uma lendoda ina 21 ke lapha nomunye uThibo Sithabo lapha uninsizwa ezihlala kakhulu enkambeni zikaFaro lapha nisikatshwala mina ngina 36 kodwa ngikagugi kangaka ngisakwazi ukushaya elincane ijiji ngaza kwethu yibona abantu esithe kubacaphuna lapha ekhasini la ku Facebook abahambe bayophawula kuso lesithombe ekade sifakwe uMenzi celebrate iminyaka engama20 nanye ufuna ukuza mina ukuthi kuthini okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba hambe ku-comment section ushiye owakho umbono sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo niphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda yabareulale umuntu umemezana umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likajama ichithekile